Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da je Ukrajina spremna za bilateralni sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali da on ne može da bude održan u Moskvi. Odmah sam odgovorio na bilateralni sastanak, a spremni smo. Ali šta ako Rusi nisu spremni? Evropljani su pokrenuli ovo pitanje. Ako Rusi nisu spremni, onda bismo želeli da vidimo snažnu reakciju Sjedinjenih država na ovo, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, a preneo je Unijan. On je dodao da bi pripremu sastanka sa ruske strane koordinisali američki zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, specijalnog izaslanika Stiva Vitkova i potpredsednika J.D. Vansa. Kako je rekao, sastanak sa Putinom bi mogao da se dogodi u Švajcarskoj, Austriji ili Turskoj. Ukrajina očekuje definisanje bezbednosnih garancija u roku od 7 do 10 dana, a nakon uspešnog bilateralnog susreta planiran je trilateralni sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Trump je potvrdio da su u toku pripreme za sastanak Zelenskog i Putina i istakao da direktni dijalog lidera predstavlja ključni korak. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija ne isključuje ni bilateralne ni trilateralne pregovore, ali da oni moraju da budu pažljivo pripremljeni. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.